I am a month for say as a trouble you be sir. Which kind of trouble? I'm trying to tell fear. No. This way interview class I do anticipate saying trouble. Son no more can one man not just say. Obi somebody say let them say. Me who need me. My wife cry. My wife me cry some back. No one cry no. Oh yeah. Because me sure all your chinidi for. That is a me like me sanamity. Ni bedi kan akasa na mabisa ne nioma eje ne nsem na ebo ni pusa e wa sorry dem me nwa be ma mo akwa baba Ogyaba TV so me je so patcho ho te sen yankopon adom me ho ye yo wakoye be ma ide me gidi se obi anu obetimi di ne sika azan o se bra be di adanse ana se bra be kache nipa se ni se na ekoso enu nti wakoye be ma ene den na je wo nsem e wa sorry fie ho no meka se ye ka se nkonsha ebi di da bi achi ana and then commission I buy no papa started from A and an Ogyaba na me ka hye nyankopon ani monyam se ba ko pekra ni hono mo a meka se we de e bia e chiai first alphabet here dai A gina ho ma epu we ye epu born we ye epu born ewurade se wo shrao e wo sa brani mu na wa ma kwan sa atamfo nkun na atamfo ntimi nkun de a na ne amne bia omoto de ama no obema wo bia tomu afia amen eti afi watamfo bi be condemn amen ya wo sa say condemn no oka nsem bebre efa no ho eba bi ensem no doso ba ko pekra ni hono ka ade bechi we che say wan ba me country no David. Me nyakora me nindi ekonanim kakra and se metimi asan be kamensem nyina akire prophet no no asan abesan abeka akire me a alphabet to so to yedai B se eye B dia na urade atwa akire me se B ni kina wo ma brekum training college ya soma honhum bi se won mara wo so wo brekum training college but adana wo ba ye no na eye Saturday na woni di ye na wa bompa ya na to ade ache enu ti di omo hye ye no anya chuma hallelujah amen ye do alphabet number say C eye C dia C ni kina ho ma chra C ni kina ho ma chra eno na urade de me honhom freedom ha wode me akopie chira makopie baby C house number C104 okay street it's you ayasha ha na me kopie chira no me kopie sa house number no me ko hunu se ya mantam achechede ebo gate no na de urade kan cham se de abo papa gate no se ni sika sem nyina nko slow but urade aka kire me say wodi ni moja na twam na wo wie ya no wodi ni moja twam saa no ena me hunu say obofo ndem yakọ ADP no wa sha ase na o increase wa accounts e wo ADP me wa alphabet say D no china homa December D ni china homa December 31st na mbusa December 31st ase kire ne say na obofo ne ka chem say December 31st no eye we say na danfo bi ni date of birth na December 31st no eye wadanfo famous obeye na adwe say obeye party famous Adam Shadia me wonu say famous na wa organize it na wa kan wo church moko church no waka no church say me pese me ya ade ketua bi no waka church say ne ma me nkogya wo na mo nkonkoto to champagne ne no ma de beye na me hunu say ka hete omo ka omo tim famous ni wi ba brother yi e kan sma na ko ntimi hu so te hwichem na urade ka kire me say enne wa yiwu tire frase ayadai wa you say ya yi tire frase det ye yi se frase me ku alphabet say C D afeni eko yi E ni china homa Emmanuel
Ayawudi. Awurade sɛ wogyina wɔkyi sɛ dɔmmarima ne woyɛ hu na wo Emmanuel wɔde wo ba bɛtutu akwan wɔde wo ba bɛkokɔ baabi bebree wɔde wo bɛfa Holland Amsterdam wɔde wo bɛfefa nkurokuro bebree so na Emmanuel wɔyɛ kɔntufoɔ na Awurade sɛ menka kyerɛ ne sɛ ɔmprotecting ne passport minya bɛma ɔbɔbɔ yɛ abɔbɔ passport number asɛ wɔ 2 passports meboa ɛno korɛ ɛno so ɔyɛ den hu yɛ ɛno koraa na ɛma adeɛ no boro soro ɛfiri sɛ me ba no na me fa me passport e de share me bag mu ayɛ mienu baako meka sɛ awu ana ma renew anya new one nti ayɛ 2 old and new utimi eyi ni mienu nyinaa ɛbɔ old passport number no ɛsan bɔ new no nso so nti sɛ nneɛma ɛwɔ mu nyinaa no papa no kan ne nyinaa me hunu passport mi no no baako ye old passport baako ye new passport old passport no baako expire 2018 amo akwakwa ye foforo na hwade hweme yansa old passport no na wo passport number no eye G0484 636 check mame old passport no me say expire on the date of 2018 old passport no check mame mo hwehwe old passport no one who old passport no old passport mo fa mo no akasa no hwe mo fa mo no old passport no hwe passport number no me say G0484 636 old passport no eya noa and I say wakwa ye new passport na new passport na wakwa ye no so number no 2245 339 Yes sir. Can I prophesy? Yes, fire. Okoya edruji aji no eye nickname a Okoya kodruji aji no eye me nickname a osan botwa ato eka nkunindie die ni mu eba say you do alphabet F and enough we need na one ma kasa fire fu ni gina one ma Frimpong family what Frimpong abusiam what papa Frimpong mu fie omani abre na honhomoni ne bu afusa waware because omo susu se wuntumi nware da enu ntimi hunu se 29th of February that is last this year 29th of February and na mo ware ye woni wo ba we na mo ware then that's it when you way when you mo ware 29th of February mo ware ewo eye Christian Praise International Ministry minya ba ososo inkomsha no odi ene sen na esi efate nya papa kan ni nia in the culture do me dey the started fee school am call SH St Mary's oboni nia ebo midin no kra na ye me hu because ibinum afra me egg instead of L no L give can egg giver but no the obo L giver na akasa enuti aware na mo ware ye no omani pre sunsun eto oma ye mo hu meeting and omo say omo besena kotakwa na omo kotakwa ko ba ni fie no makọ srese se omo betimi agina so na omo de ne first born na ku akwala na meten ne afro so ahemfie ana me hunu se angel na release din was Benedicta El Giver Queen that is her ayonoa na Awurade kan kire me se wonim no abra woto from on the 5th of July and there was a time when demon before baby esoditiano abran wo ko school St Mary's na nipa ne ya nadwene say obeba na kone na baba be ye ema na ni bi but wantumi antimi enwura ho wantumi enwura na Awurade say wono ne protected eye
Benedicta giver kwenu enti wa ma mo kwan ya mo ma anya de mo pe nipa bebre ka se yaza ene ye ne ha sei nti wakoye bema idie megidi se ukasa uyonko mbema so beye den ebeti azan bia nim masofo obo mudin during our wedding day no nyina oya apostle panyina ne din obo ye se papa hwebia obehu se apostle Moses CPS oye first deputy papa on ne shira ya ware so sofo ansu obo ne din sofo bright frimpon obo ne din enti omubehu se enya ade bia ye azan ana me nso kra me san ye panyine wo masori mo enti mintimi megina nyankopon anim engina microphone anim eni ntro mama awrade no wadi ni ye amen omo hyehyɛ anya atuma wa ware ase na omo ye omo adwensan ko mbeba ba bese no but omo ntumi efisa asofo bi kan mu bom paye eya sofo Robert eya sofo Moses Boahe eya sofo Bright eya sofo Bright Frimpon eya sofo Moses Boahe Moses kura wo tema okoya eduruji aji no eye nickname a okoya koduruji aji no eye me nickname a osan botwa ato eka nkunindi edi animu eba yadru sai Jean ni jina homa with nickname Gallant Man. I am a father. What's the name? Jesus is my father. You will never fail me. Me who shop baako mienu miensa me hunu baako se eno de enkofo wura mu pie omo wura mu pie me bu se wura se den na me hu say I am seeing into a future your future me hunu door a ebue na window na me hwe window ni mu na wura se me hwe future na through the window na me hunu a dan shop miensa to aso baako Enyoma ya hye wo mu ye computers nko eno na me hu say ya training Garant Man computers and accessories and I'm sabe hu another one so was say Garant Man computer training me sabe hu Garant Man computer ICT center and the word catch him say this is your future. Sometime to come, we be do to point. Now when nkofo bi benya link, no mo be so computers abrew. Now what share no we training nkofo. Now we it's all about computer. And you may be a concern computer. Etimi hunu frimpon ye bo say ono kra ye adwuma ma. Yeah. Na bi hunu frimpon ye bo so ye adwuma ma no. Me hunu sa fedie sika ba wonsam. Na wo be ye nhira. We be yen shira ema abana yabo mu nyina be yen shira ewurade se wo we shira wo ne de omususu ye so mbe ko tia wo efisa wa ware ntem no omani maguri ase ye be kan say e bi ombeti bia se Ogyaba akobia no omso nko hobi enko hwehwe ne ekoso na nsam ekoso ankasa oboya katakwa bebia mefi enu nkonwa omasi opese omse ma ware ne nsam bebre okani nia amsuminde meni age ankasa de bia TV so na mehwe no bai se ne de mia ma ba life and colored so ba beji bia edi na minim nia obetimi aye bet abroso minim nia obetimi aye me show TV station 24/7. Oshe me hwe na prophetic ministry ne ya ade amani chi ho ankasa but me hu kwan me fa so ametime nya sa adon no bi enti minim se obetimi aye bet ene de no de eye me ankasa me ho nsem pa ba kokura bon nsem pa mina ba mpacha mo kwa babo Ogyaba yenua pasha na mpum
wo hwa me holding pa me ya mitimi se siriye aba wanim ene anapai na ebra onyame nam na kwa so de ne ya nwodwuma dane da nyina de ne ya nwodwuma na dane da nyina no nyame eguso de ne ye na ekọ nanim ene me hu se papa ye bompa ye wi kakra ofrel no bisa se hwan ne gina obetimi aka mu nsem kakra twe me nua ba aye no kre ye bompa kakra na papa frɛ me na asema obisa se hwan na efe ne gina na benyanu mum de me kira wade bi Satan be piapia oba bi de na ben wo hwe wo ho wai bachomati ai hwe wo ho because me hunu say san bi abesan wo na bibia ye girl no na wo ye de wo gina daka bi obi e de ne ho e betwitwu wunim gina minim gina minim ne pa Adana also to say Ade. So for I'm short of words. You are short of words. Yes, seriously, I'm short of words. Amen. When you find a prophetic power. Yes. It will be as one your friend Gina no. And no Sambeka say all count twice say mentwe me ho fi Gina ho. The machine here man twe me ho fi Gina no or the problem be dey. E be bre me. Gina no be ba me nchen. Ama na ba be wu. Can plane so ba be wu ato me nchen. Na so wu wi a na maka che police for ni say Gina e ba me nchen no. O kra say o ba be wu. Na say me nya dance di bia ana me nya dance ni bia ye de be Gina adakam. Am ye jelim na sa je nso am ikono nya de amesan e den ababiu to won free Gina ho o from ya be 3 months 4 months ko amemfa onfa me ne ko ankasa for the past 3-4 months ni o ba wai o bi be wu abeto so na nipa ni wuto ne so a o ba akofo akohu dance for wai na wo be ye den we yi wa no obi abewu atọwo so na woni dance fo wo ba bi asem ni siye no asem be na okoka akira aban me de me wo ho no ba yo e no ba me wo ho na frem se wo ba bewu na obewu ye it's impossible enti when your friend is sign so had it not been prophetic power anka brother ne beto esan mu me hu so ogina court na ye jeli no okoye wa mabiem na urade ka chem se we nso betimi aka ne destiny but ka kire me ba ne say on train ne home free Gina ho amen to be honest for the past 4 months the course bar of some text messages through WhatsApp go he fine but me some reply it is so for kind me cry no to say everyone and one funny thing is and then I come wife so do me Ogyaba and I'm so wow not to say let them come pay and kebeja winim Akins bacho there be winim no but winim say friend Akins oya wadanfo oya adwuma wo bank but we din odin you bright yeah bakaino bawo nsemo bright your friend Akins why bacho mate okwa busa ne se mebo a maybe sano ebi wo ho a witimi ka kire ne se on hwe wa council man that's right se o hwe na council na be ifo no so anya access na o makohwe to mo hwe no mo hunu account no de dem bia no that day na we check in account no be do next month na de dem nyina yira no crepa what's an so chade say no mo ye no power omo to me nya access nwuram je se omatie free we ya no say mo check me breso adwuma ma menye dai menhwe it is so mo tese we say mo check me breso adwuma ma menhwa ekwana no ma connect with ono ne spirit no mo kɔ na bright na bie obia no manya access akohunu accounts no mu de dem na from a series of attacks
said the beya or bet chisika ne woman in kakra now with D none what on just was I your juma for frasa bob for frano. Order for your cassa ye chuchun commona at the betchy at the bessa. Send your over my TikTok Gina Mentaya. I am a month for say as a drew a troll by your bibisa. Which kind of troll? I'm told fear. No. This way interview class I do anticipate saying troll. Son or more count a man, not to say. Obi Sambo or let them say. Me who need me. My wife cry, my wife, my crank, some back, and no crying anyone. Oh, yeah. Because me sure all your chinny for. That is a me like me, Salamity. It is a me Metimia ba. That's it, my baby Hua. Obi or Sherman, Megan's on train fee. Some pen quite on train fee. Some person Udi for baby, no maybe swat channel. Some immediate. Some kind of many Edema Kojana Dakem. What bra? Me and Yamina made this album near the Makojana Dakem near Jelly me. Nimeja me yere. We sent me could enter 4 million. 2 sets of twins, not 1 set. I have 2 sets. The first born enter 4, the second born so enter 4. Oh yeah, na me job mo at this age. No. That's a metime to twana mo na so metime bie san no mo so ache me a. Eti wo hwe me ro de tena fie. Na ka se e azan. Ya e de agi sen ya azan, ye de beba ababeje en kwaje. Ah, wo ha dan. Ba cho me hide. Wo ko abusa fie osa hwan de fe no osarefo konto. Kumase. Aboaso. Mi fira. Aboaso kwabre, aboaso. Ah, mi fira no. Ufiewura no. Ufiewura no. Power sema. Power. Wo kwasa ho netie. Na watro wudin Nelson Aboa. Midino no. Wudin no. Na dia hye awuom. Na wasa efio netie de aguso. Na waka kire wurade se sede netie yentimi nkan no. Wo nso yentumi nkan usika. Wetwa apambia mu na wo bede wo ho. Amen. Me my account number ni nyina for security reason. But wo kwa check our account number no say 2011 ne twato. Software no kre. Eh ya no kre. Ewurade se wo be ye billionaire wo fie ho. Amen. Mama mpacho mo akwa baba Ogyaba TV so. Mpacho meje oso. Mpacho ho ti sen. Nyame adom mpacho me ho ye. Pacho emra sofo she ni ndwuma ase no ede ben na ema wudi arewo eti ni su achese ya eti asori de mo num nyina na Yesu adanya me o me mo be sene o da etenu o ma bro we dance baba be me mato be me mato. I don't know me, send you a diet, oh, my brothers. But the back of me, but they would see Mammy Yankwe, Mammy Yankwa, Mammy Yankwa, yes, Mammy Bonnets. Mama, bomba ye fama wukunu ye. Wukunu ye ni papa, but hum bi pese ose montem. Wukunu chia wo no ohhehye wo bo bebre kan ya kan nyina asem. But one sankan. Eno ne kire se wukunu ye ni papa bra wanim kakra bi mame. Na pagya won sakoso. Wo ye ni papa ba osefo no pese wo se neoma. Memma wo sefo kwan, pray for your husband. Memma wo sefo kwan, e ma ne mfa papa ne mfiri wonsem. Mahunu ade bi. Na urade ma mi hunu se de ya femfam poster. Papa na nim ye de dwane mu odu kakra. Edi agusu ne ye Michael Pius Ayensu. Eye wukunu. Pray for your husband. The man is a good man. But Satan the Buddha.
Hintasema na hinta nyina wo danedi. Tina me nwanwa, tina reho so ahye me kra so ma because aware mu enye ize ma me kra. Di oya opa ndi obo so ne de na isa kai me ya obi. Aha. Tina na ma mi su kese. Me hunu wa baabi, honkonkon aboni din a kire me. Mati din Agnes Esuama. Me pa cha e no kra. Esuama bi ji wukunu. Ya careful. Esuama bi ji Mami nyakwe. Mami nyakwe. Sa oyerusa. Agnes Esuama bi beji wukunu. Go. Na ebe no so so amani kuru so anya se na Jesus. No ma be fa de ba no so ayedai. Atatu. Ajonya me. Send you what I tell you. My brother does. I remember no baby. Timothy, what name you be this uncle ma make catch you? Awurade se kai hu kunu mpaebom na wo se fo abehye wo. Yesu hwe Peter nim do se Peter e kasima ba ko mienu miensa. Na se tanya no po so se dai. Aburo. Yesu na me hu se san yeti mi pu nipa so se aburo. Na so asem ayedai. Masra mawo. Eti muma yansra ma no. Eyasa hwe asem na meka no wa ha no. Ebesi na munyina mbaye na me wo ho bi but emfa so mre ye so sasha ha Jesus hey wukunu on pampa bo betina on pampa bo nya hwe odo awurade asem but on pampa bo once you share foforo mo kai wo se wo behwe na mo put to me baba to be crayo baba to be crayo baba na ni mato baba Some kind in an no cray. Na ye no kra ba. One be country no. My nini ho nkomo kra ketekete kra ni we ye ni nyina ye no kra. Enche na woni ni di nkomo. E na wo ka kire ne sei. Wusu anadwo saa. Na wan hwa obefa ne ho kra awu. Edu ba bia na ye ho se kun ho. E na o ka kire se wo be wu awu. Na fo jimi ni ko wu. Meboa. Wote saa asem no wie na wo tena fo na wusu. Wo ya wo ya nkasa. Wo wie ye na ado wani to wo ba no. E na ase wote asimponi. Se wuwu a oba no be ye dai. E na akora ne san hye wu nkunan. Na san kekere wo yure. Bonsam kase ma Jesus. Mama mpacho bi hwe ya rore mani je onu so onya bi asembe na abeka twesa nipa kro no Ka hye nipa ne se ontutumri kan hwehwe Ogyaba na ni problem nyina be solve because me said wasi abie me nsem so me se nyame agema ware ama me ti me da nyame ase pa Agnes jai mami ni kunu fama Jesus. me ma 21 days Michael. jai mami ni kunu Jesus. If I be a prophet of God, And so God. Agnes, jai mami ni kunu no fama. Jesus. Ewurade adade bi adi a kire me. Se mami we se wukrim. Michael. Wo beko. Wo mani nyina beko. Jesus. Onipa bi o hye kire bi abeko. e Jesus. chatso e o program na ye de ba Sunyani cultural center no onyame fa na kwa so e kasa menwa ba hu enu nti metwa ba no no mabusa ne nsem ba ko mienu a e bo ni e o asori dem menwa ba mo akwa baba Ogyaba TV jo so na pa chon ti sen nyame adome ho ye emra onyame akwa e kasa no o started say o hyenkom no obo gifti na gifti no mo amobai na mo doso e na odi wo surname e ye den etato but your surname na e de sen gifty orchard Gift to Ottery. Gift to Ottery. Eyawa. Bonsam Jesus. Pacho bai wo bebe odin trainer na bacho debi okay nto obo odin no nsem be no kaita to a eji wonsem
baako ɔka yɛ agye me nsɛm yɛ akwantu asɛm no agye me sɛ because akwantu fiti last year and I was saying come but nyama because of one or two reasons nti ama mentimi anko up till now yen kan wan asɛm bim awurade sɛ men kan kyerɛ sɛ wɔde yedie kwan bi to n'anim no ɔma tete na kyɛ ama ne nhyira kodi baabi but ɛnɛ mpaeɛ na wɔbɔ ne awurade sɛ wɔ restore the amana. Amen. There was a time when we soon ɛbɔ mpaeɛ sɛ asɛ awurade ntie wo mpaeɛ bɔ anaa saa mpaeɛ na mmɔ biem ɛyɛ sɛ mekyɛ wa mɛbɔ paa nkɔfoɔ bi a ɔmawuwuo no ɔmotumi mmɔ saa mpaeɛ no ɛsɛ wote ase a nkwa no koraa senadeɛ ɛnnɛ na wohunu sɛ asɛ but ɛkyena bi ba ɛkyena bi ba na saa kyena no yɛ nnɛ sɛ nkuguo honhom no ifiri wo suo yi wɔde wakwantuo ma animonyam sɛ ɔde ma wɔde ma wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. na baako ɔsa kan yɛ agye me nsɛm yɛ me friend ɔwɔ Accra membo ne din kyerɛ papa ɛnyɛ hwe otimi boy na adwumam like na me ho adwuri me wonim obi a yɛ friend Alex ɔwɔ Accra Bachan. ɔwɔ Accra Bachan. woyɛ sure Bachan. mahunu sɛ ɛsan bi ba besi na nka ɛbɛba UTV ɛne TV3 car mahunu sɛ ɔmo sum car mana bɔyɛ no but baabi a ɛbɛbɔ no ɛbɛn baabi a ɔyɛ adwuma mahunu sɛ car ne bɔ no wɔ Kimpiski opposite Kimpiski ne side say ɛna food and agriculture for no ɔmo adwuma no ɔsɛ sɛ yɛ natural then small scale eyampa ne fia bɛfo atɔn no sɛ car mmɔbɔe no na emra TV so sidia car ne bɔ no na ɛtete ne nam ɛde ne to abɔnten young guy bi o na ɛtete ne nam saa no in fact obi a wo hu yɛ bia ɛfa social media fa bia but ɛnɛ wo awurade gyina wo mpa ɛbɔ so wagye saa nipa. Amen. Binyaba oji nkom hyedi. oh miji di pa Nti da bia hu no TV so a wonim se oh ɛyɛ no kore. oh eno die mehwɛ no TV so bebree me wo fie kwa mehwɛ na me bɔ mpa sɛ me a mehwɛ 101 but me te sɛ oba Sunyani ne mani agye sɛ oba Sunyani na metimi aba program ne binti mani agye pa sɛ at least metimi ba. Okay, obi hwɛ bi ono so na kwantu aye bisi basate sɛ ne odie no asɛm bɛn ɛna wo bɛka kyɛ sɛ nipa kron. oh me asɛm metimi aka kyerɛ ne sɛ ɛma ɔmo refi sɛ nyame wɔ hɔ nyame de animo ɔmo ngi prophecies we ndi ɛna at least ɔmo nim sɛ sɔfo ana prophet Ogyaba ɛwɔ ɔmo nkyɛn ɔmo ntimi ɔmo ndu meka no ɔmo nkɔ n'anim because obetimi abɔ mpa ɛnyɛ